Ельчик районе тахырвуны шулдулдарныне халласа улып спорт керменинче панкратион ене бешерши взем хушинче омарду эртре. Кударах рачуралзы үсне Олег Захаров кубегешень Рашей, Азербайджан, Кыргыз спортсменизем дубышреш. Сумла турнирда чавын бегех чваш енрих астар земде балыржеш. Кун еши пызагомордо Ельчик районенче пірремыш худ иртре. Шавнамай спортсмензем вали ядарлы сакыр кадеслерин кергелене. Панкратион курагансене илердеген спорт тәсесенчен пәри. Шаванба трибунызем тулы бүлжеш. Пуханнысене самбо, карате, джиу-джитсу, енепе мускав, тада Азипе Евразий чемпионе Олег Захаров шиде зуявсымбе саламларе. Спортсмензене вара пызак шиде нюзем сунже. Егебенде өжетчіміз шулда пирен Ельчик районе тағыруыны жұлдылдырайды. Шаванбада ебір Олег Ананич Захаров рыпа шуларымырда района міледі бұзан амурду иртерестерімір. Шак правилызыр шабышу тезе шуларымыр. Ебіріна январ үйгенде иртерешінші анжақта бұғы чидеймерді. Шаванбада 25 феврале халалаза, Аржинзен брашникне халалаза. Шағынбек амурдова қадырлестерімір. Турнирда терле жержевре шитмельчиче кило даяган вундвада спортсмен войвишре. Пірремыш вырына худыш кережу тәсесен тіп федерация округен чемпионе Муска в облачен чесне хүделеген Шамиль Рамазанов еженже. Корко спортсмене Алманбет Жаныбеков самбо енебе Мускав кубокне пәлдіршензі илнескер иккемыш пульже. Чечен республикин спортмастерин кандидатчы Ислам Дадаев вишчемыш вырына духре. Шак пулан, волып шидінзе біраган самрыксене теріс шузіне даратма дырыжак көзе жұтлады бебе. Ол пиделайық. Үтті халық сен бере кезеп туасы тірре батшалық сенжен күнда келіне. Азербайджан, Дагестандан келіне күнда Киргизинжен қалы бір саплавыда. Тенің күмбек спорт өмірді бізем шак шайрағына ертмесі бұл. Тен бұрна келесі мақран қалы бір. Үтті батшалық сен бірін бада келзе віренес. Шамба бірін чывашық лензе бұдыр. Кураганзем уйрымах Ельчик районинчи лаштая бара шуралзаюсне хали ветеранзем хушинчи самбо енебе тенче чемпионебе Геннадий Дмитриевпа Кыргызстанри Калдарбек Касимов тубышымне чадамзарын кетреш. Везем пилик минут шар бураган иге раундра пербек палы бухреш, ике жате шендерюжі бүлжеш. Геннадий Дмитриев кожал хрествады жултулдарны май, хойын спорт карьерине вешлесіне білдерджі. Омырдыва худшынаганзіне пурнеде кубок сэмпе медальзем парзахав галандарджеш. Чеваш хенгаларым вали Оксана Баскакова, Иван Макеев.